Thengio muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni guthii na mbere na kunyitanira na ni tafarire no itu ya urigitani ningi gutafaniria njitagwo Wanjeri na thiini wa studio citu twina ndagitari Harrison Njau Gatei uria ni ndagitari wa maundu megie atumia na ndeke tuge ne tuthite na mbere na kumenya maundu maingi megie urinary tract infection kuria ndagitari atuika wa gutwira ati murimu uyu ni hinya muno ukorwo kinyita rume na ni raithi muno ukorwo kinyita atumia anairitu kogwo mukigithie kuria mwena wa Facebook Gikuyu television muthi mutwandikire ciuria kana mawoni manyu iguru wa murimu uyu no tukene muno na no tuthii na mbere na kumwira oria na kuria ginya ndagitari ciuria icio na no uthii ginya Facebook page yakwa niyo Wanjeri wa Kariuki uthie wandike kiuria kana uge undu uria wothe ungikenda tukorwo tukiuria marigitari tondu turire ha marigitari maingi to Harrison wika kogwo agiko wina kiuria o giothe kia murimu o wothe ungikorwo ukienda no uthii na mbere na gutu andikira thiini wa Facebook page icio ndakuhe karibu tena ndagitari Harrison tuthii na mbere kwarĩrĩria uhoro wa murimu uyu wa UTI previously twari uhoro wa the causes cia murimu uyu wa UTI ndenda wire mwiroreri wa Gikuyu TV thaiciatiriri ni ndathie thibitari ni ndaikon wake na ndakiona symptoms icio wakijira ndona ndina false smell ni procedure kuguthi through we wita ndagitari diagnosis yakwa nigetha unjire kana nima ugo ndirashuku nima ndina murimu ucio kana ndire. Okay, riu woka warikia gukinya thibitari ri uria twikaga ni kuoya urine sample na tugathie lab tuga test kindu kingi twikaga ni higher vaginal swab whereby mundu ekiragwo spectrum tuga sweep up to the cervix level tuga correct that vaginal discharge tugathie tugeka kindu gitagwo culture kana just microscope. Yeah, those are the two processes wega ya mathugumo na guthie kuingiria thiini wa njira yo ciari na go correct that vaginal discharge tugathie tugeka culture kana tukatumira microscope. Kiuria yakwa kingi ni atiriri process ici cieriri ni kuri ikoragwo tondu ni njigua atari gugikorwo hena murimu ni kuri no mwanjie ga process kage muthie angiko ni rona diagnosis mutero na mukoro siho ciheanaga these two process muthia through musiheanaga the same gumetaja ciheanaga results cihanaine. Well urine ni basic line kuringana na patient affordability ni cheap and affordable. HVS no koro patient dari na but ndungikoro ati urine yaku ni clear na discharge yaku ni ina infection. On rare cases you find that your urine is clear and your HVS result is has pus cells. Pus cells ni kuga kuna infection ni hinya muno. Kogwo the reading first test twikaga ni urine test which is baseline na ni very specific. Okay, sawa sawa. Kogwo to mwaka wikwo cieri no tungiona ni warrant especially iria irarika after gutreatwo ni irarika muno hau ni twikaga atia tuthia to an extent ya gwika HVS ko isolate ni which organism you have. Okay, ne wauga undu mwega muno waiga ati ino ya recurring niki kingituma UTI ithie gacoka ya hone gacoka niki kingituma how togo gukwirite mbere ni atiriri gucoka kwa UTI it's either your defensive mechanism is low. Now one basic mechanism the vagina has is that it produces a discharge. This discharge is thick and arrests any ascending infection. Odonge wagutuma UTI erika ni atiriri those who have many sexual partners. Mundu wina andu ingi aronana nagio kimwiri maita maingi. Okay, kogwo andu maikare be na mundu mwe. Thank you very much ndagitari. Na kiuria kigikwenda gukuria iguru ria murimu uyu wa UTI hihi no wire mwiroreri atiriri niki angika nigetha a make sure that the immunity yake is on check. Okay, basically
not unless wina mirimu iria chronic we expect your immunity ikorwo strong na mirimu iria minene ino etweta chronic diseases ni ta cancer HIV na diabetes ugikorwo tari na mirimu iyo your immunity, we are expecting your immunity is okay. Yeah. Okay. Hihi hena mundu uraigua kiugo horo wa immunity ndamenya immunity niki riu gwenda tu wirore mwiroreri atiri immunity niki immunity ni kuga atiri guhotithia kana kihotithia kia mwiri kurwana na mirimo ocio kana ugiteri wa mwiri kuri ni thigari cia mwiri okay, sawa sawa. In this case in the blood ni kuri clear blood cells cietagwo white blood cells nicio thigari ci iria iturwangagira tikarware. Okay, sawa sawa. Murimu wa UTI ri uhoro wa kurika kana ugahona ugacoka ri no utume mundu agie na akoe na risk ya kugia murimu ungi munene? Yeah, to some extent yes. What happens is UTI igirika kana etwike chronic kana wagi uthondekwo ethiaga ga progress ekambata kuri ureters egathie kwi bladders na no ethie nginya kwi kidney no ugie kindu gitagwo glomerulonephritis whereby glomerulonephritis is inflammation of the glomerulus. Hau ni glomerulus ni haria higo si hotaga gu separate mathugumo na thakame kana guthambia thakame ungiaga gutiritwo wega no ugie na complication itagwo glomerulonephritis. Okay, sawa sawa. Na wauga thikũ inya ni ndaikara ni ndathie tari njuge nie njikarite na UTI thikũ ithatu ri na no ikuri andu mathia makaigno mundu akaigno igathie igakora ta thikũ ugakora mundu na wiki ta 2-3 mweri. Hihi dawa iria kunyua UTI yakwa ya thikũ inya no yo nguheo diagnosis iria mundu uri kuheo wina murimu wa mweri mugima? Kiu ni kiuria kiega ajeri. Actually digweciria kwi mutumia angiomereria guikara na UTI for more than 4 days because women are very sensitive about their sexual organs. Now you rarely find them coming after 1 month. They mokaga immediately. Nere ya muno ukore mutumia ati agiuka mweri umwe after. Ona aria matari na mbeca ni ukoraga magiuka makiaria na either a clinician ama medical doctor kana makaria na veterinary nigetha mone at least ni mathondekwo. Koguo ni very rare ugukora ati mutumia no ikare muno agigoka veterinary. Once they start presenting, either they run to the pharmacy ama chemist makiyira dawa. Riu ndirenda kuria waga niria hii niria ni tondu wa symptoms tondu ni ukijiria mundu ni egwithwa muno kwigwa wina discomfort. Gwiciria kiu ni one of the main reason gigituma mundu akorwo akienda gukorwo agithie gurigitwo na ihenya. Koguo ngwihoka mwiroreri no athi na mbere na guthoma na kumenya maundu maingi megie muhoro murimu uyu wa UTI. Na riu ndirenda tuthie break hanini twacoka ri ni gukorwo tukiaririria mangi mege mainie na hihi murimu uyu no ukurage. Reke mwiroreri tugucokeria nigetha ndagitari atike wa gutwerethera macio na mangi maingi.